Malona ngā rurua Tala Fou o Tala mai Ausetalia. E winga e sale tūlanga o lo iai le sete o Victoria i le nei vai aso ma le amata mai la vai le aso na nafi. Wa mori mau nisi na whaatara noa e Tala Fou mai le whaitua me le pone o le tūlanga o iai le sete i le so a awhia isi whaitu i ti munga mato whatau tau e pe o le storm na awhia i na nafi i mamotu sele e le tise le tele o fale a o isi tu o le sete o lo whea ngai ma le afi o na o le bebela tele o le tau. Wa to di mala ufainga renga le tine mu wa mani nu mai le tele o fale wa fale anga ina i Grampians National Park wa fautu ina tangata wa tuwai ona toia anga i ese mai. O le so wa fa wa fo i le tau bevela mo le stete ma fa mai nisi au mau me le pone o lo o malu lu o la tau fa i tu. Ai fa te ia i le vai atu i poti televise o lo o sa sawane afi na i pitonu e le o mamao tele e se atu malatou. O le ripoti le tamai wa ta uai pea ma le topu se lau wafe fale o lo motu sia mai ei pele e le tise le teminei mai le malosi le storm i le au le na nafi te le mea na whaalea ngai nai. O lo tinga ina le whare mai se tangata whaingaruenga le na fia i se whaalawe i lo na whare whaingaruenga le waweao ana leila. O ripoti mai le 9 News po le te o le sfururua i le waweao na wala awane ai leo leo ma sosoani whaamawawe i se whare whaingaruenga i Devon Street i Rose Hill ona a fiai se li e o ona sulua te usanga iai manuanga ilo na ulu malima fai mai au fiai ma se loli. Wha atu i le whanamai mo tong fitinga ma lo i se tūlanga tinga ina. E le o manino i le teminei whamtaranga i le mafuanga o le whanamlawe a o lo o whaia pēr le suenga a leo leo. O le awhatau e se atua la company whawa malo le Fletcher Building, le isi ona la lao le Trade Link, le e whea ngai ma au unanga tau palama, ona o ni whaale tonu walia e le au unanga. Ta ue li poti le so le Fletcher le e whata wai ma whaiana pisinisi New Zealand Ausetalia Stock Exchange, o ia whaero le whai unga lea o le whatau ese o le Trade Link. Saunolo Officer City o le Fletcher, Ross Taylor, o se iloilonga ato o le pisinisi lea o le Trade Link i le awhatau sanga o tuanai, tu whatasi manisi whai unga wana au unanga sa whatino, wailo ai le whaale tonu tu ranga tau pisinisi a le Trade Link. O le tamaitai aswafa ia Kelly Wilkinson le na mariu ia a perila lua awhelu spultasi wa tautino nei le sa avea mauna to lua ilo na whao o le oti i le tamaitai ilo na whale Arundel i le Cold Coast. O le sona i o inai e le li o Brian Earl Johnston o na morianga i le fasio tio Kelly e ala ilo na saisai o ia masasunuina se turou. O le whamsinonga mawalunga i Brisbane na tūra iai le so le ali ma o whaturanga i la winaro na whasaranga i le aso se furu tolu le masina fōo mati. O Johnston sa avea mamaringi le vanga awa Amerika ma whai mai whamtaranga o tuane lava o le whale le sistema e tai wa mariu na maua tuailo na tino maliu. Ma le tala mulimuli, ai titi mai pe se lau lima se fulu leo whaingaruenga le ofisa o la fonga Ausetalia le Australian Tax Office po le ATO o lo li putia le masalomia aua iai se whainga tau whaavalea ua tele so na afianga le au aunanga o le whainga e whaingo o le TikTok GST fraud. Whai mai le 9 News se siria ma le 5 wafe tangata o lo talton wina ua au fia i lea whainga tau whaavalea mai le masina o a perila lua awhelua spulurua a ngai mai ia yuni lua awhelua spultolu mai masalomia ai ma lau whainga ruenga lea le ATO. Whai mai le ripoti o nisi o i lātou ia ua whaale au ngaina lātou kon karate whainga ruenga ma nisi ua tu ina atu le tū la whono. O suenga sa whaatino ua po ina i tangata e toa se lau ma le se fulu ono ua wha maonia mōrianga. O whaasalanga tupe o atu se lau 2 miliona o wha matu atu i nisi ai whai mai le ofisa ua toe mawane le se lau 2 miliona o le tupe le 2 biliona sa le iloa maa fia i le whainga tau whaasese e pei ona liputia. O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia solulu, ia manuia tele fe au matiu te o whenga iei fo i mo le tātou tunu, wha mana tuina fo i le Valentine nei tausanga ai mai se le lefu e pei ona whaatino fo i o le amataina o le Lent i le Kalesia Katoliko, ia maso se vaenga fo i le Larangi. Wha soi fuea.